खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ बे दाननि जोबनायाव एनडिएआव थानाय थायैखौ लानानै आरो गोरोबथा खालामैखौ जोबथा थांखि लागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला फैगौ 22 जानुवारियाव जानो गोनां इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि मेलाव आरो 30-31 जानुवारियाव जानो गोनां मिरुनि बोसोरारि जथुम्मायाव इउपिपिएल दोलोआ गुबुन राजखान्थि दोलोजों थानाय थायैनि सायाव थांखि लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि ज' जानाया एबा जानायखौ गोजानाव नुहुरो बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारियाबो बिटिसिआव इउपिपिएलजों गोरोबथा खालामनायखौ गोजानाव लाखिदों। मरिगावआव पुलिसनि जेयाव नांदों 5 साइबार क्रिमिनेल। फिन मरिगाव जिल्लायाव साइबार दायनिगिरिया फिन गोख्रों जाफिनदों। गासै 25 लाख रांनि बेंक केलेंकारियाव मरिगावआव हमनो हायो बे 5 साइबार क्रिमिनेलफोरखौ। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे साइबार दायनिगिरिफ्रा एक्सिस बेंकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दिहुननो थाखाय नंखाय फोरमान बिलाइफोरखौ बाहायदोंमोन। बे हमजानायफोरखौ मरिगाव आरो नगाव जिल्लानि होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। पुलिसआ बिसोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय मबाइल फन, डेबिट कार्ड, चेकबुक, बेंक पासबुक, पासपर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड आरो बिसोरनि दोलोआ सोरजों सोमोन्दो दङ आरोबाव गुबुन बेंकआव प्लेनिं खालामदों नामा बेफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै बाहारुल इस्लाम, रफिकुल रहमान, रियालुज्जामान, आजहुरुल इस्लाम, थिंनि महम्मद हासान होननानै सिनायथि होदों। अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन एबा सुंद'यै आमसुआ धुबुरी जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। भटार फारिलाइ सोदांनाय एबा भटार फारिलाइनि स्पेशेल रिभिजन हाबाफारियाव गोख्रों बेले-बेजे जानायनि अजद दैखांनायनि गेजेरजों बे सोमावसारनायखौ बानजायदों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों आमसुनि सोद्रोमाफ्रा भटार फारिलाइ सोदांफिननाय हाबाफारियाव गोख्रों बेले-बेजे सोमजिदों। बेखौ आयेन बादियै भटारफोरखौ बोखारनाय जादों आरो खुंथाया थागिबि हारिनि सुबुंफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारि मिशनारिफोरखौ बन्द' खालामगासिनो दङ होननानै अजद दैखांदों। आरो बेजों लोगोसे आसाम सोरखार गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि हेंथायै स्ल'गान होनानै होसिख्रावदों। আমাৰ অহা 30 তাৰিখ আৰু 31 তাৰিখ জানুৱাৰীত অধিৱেশন আছে। এই অধিৱেশনত আমি ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তবিলাক ল'ম, আলোচনা কৰিম আৰু অহা 24 তাৰিখত আমাৰ CWC আছে, তাতেও আমি আলোচনা কৰিম। বিভিন্ন কথাবিলাকতো চলি আছে, কিন্তু আমাৰ যেটো সিদ্ধান্ত বা এলায়েন্স থাকিব নাথাকিব, অকলে খেলিব না কাৰবাৰ লগত খেলিব, এই কথাবিলাক আমাৰ অহা 30 আৰু 31 তাৰিখত যেতিয়া আমাৰ অধিৱেশন হ'ব তাতে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাটো যদি মই কিবা এটা ৰিপ্লাই দিবলৈ যাওঁ বা এই কথাটোৰ ৰেফাৰেন্সত কিবা কম, এইটো অলপ পলিটিকেল হৈ যাব। আজিৰ সময়ত মই পলিটিকেল কথা ক'ব বিচৰা নাই। তেখেতে যিয়ে কথা নকওক কিয়, আমি ভগৱানক ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত একদিনত যে এই ঘটনাটো ৰখি গ'ল বা আজি সবৰো ইণ্টাৰভেনশ্যনত যে এইটো ষ্টপ হৈ গ'ল, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। আগৰ সময়বিলাকত সৰু ঘটনাৰ পৰাই ডাঙৰ সংঘৰ্ষ হৈ গৈছিলে আৰু সেইটো বহুত দিনলৈকে চলি আছিলে। আৰু আমি সেইকাৰণে যোৱা পৰহি যিটো ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাৰ পিছত সকলো বহুত শংকিত হৈছিলোঁ যে এইটো কোনটো টাৰ্ণ লয়। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিছুমানে ৰাস্তা ব্লকেট কিবা কিবি কৰি আৰু পৰিৱেশটো বেলেগ ফালে গ'ল। তো যিয়ে নহওক কিয়, আজি অসম পুলিচ, অসমৰ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সচেতন লোকসকলে দল সংগঠন সকলোৰে ইণ্টাৰভেনশ্যনত আৰু বহুত দূৰত আছে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনি টাইম এইটো খবৰ লৈ আছে। এটা লেভেলত মানে ৰখি গ'ল, ইয়াতকৈ বেছি নহ'ল, সেইটো আমি চবেই ভাল পাইছোঁ। আজি আমি চৰকাৰ থকা সময়ত যিটো হেপিনেছ মিছন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, য'ত সকলো জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছিলে, চেম্পিয়ন আছিলে। ইয়াত বড়ো আছে, সান্থালীও আছে, কোচ ৰাজবংশীয় আছে, মাইনৰিটিও আছে, চবেই আছে। তেখেতসকলে যোৱা 3-4টা বছৰ শান্তিটো কেনেকৈ স্থায়ী কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ট্ৰেইনিং লৈছিলে। সেই সকলৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি গম পালোঁ যেতিয়া এই কাৰিগাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে আমাৰ যিবিলাক ভলেণ্টিয়াৰ্ছ বা চেম্পিয়ন আছিলে, তেখেতসকলে কণ্টিনিউ সান্থালীসকলৰ পৰা বড়োসকলক, বড়োসকলৰ পৰা সান্থালীসকলক আমাৰ তেখেতসকলে কণ্টেক্টত ৰাখিছে আৰু সোনকালে মানে শান্তি অনাৰ কাৰণে কাম কৰিছে।